رێباز نوچەیان دەمژمێر سێ ببان سەرنوچەیان دەست پێ دەکەن. شاندەکە ڕێخستنا ڕۆژیا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا سەردانا مالباتê şehîdên leşkerê roj bi bûneya salvegera duan ya şehîdbûna çar pêşmergeyên leşkerê roj kir. Emîd Mihemed Recep serkirdeyê giştiyên leşkerê roj gereke meydanî li hin xalên leşkerî roj encam da û seredana hêzên pêşmerge di sengera de kir. Piştî derbasbûna 3 salan bi serêzdarkirina bajarê Şingalê li ser destê pêşmergeyên Kurdistanê bi sedema hebûna PKK heta weke îro jî hîna bajarê Şingalê di rewşeka xirab de ye. Dem baş. Şandeka rêxistina Rojiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana malbatên şehîdên leşkerê roj kir bi bûneya salvegera duan ya şehîdbûna çar pêşmergeyên leşkerên roj li bendava Musilê. Şandeka rêxistina Rojiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya duh seredana malbatên her sê şehîdên leşkerê roj Kamiran Salaheddîn Heso, Ekûf Tahir û Umer Ehmed Bozan Qiçû kir. Sersaxî ji malbatên wan re xwest li ser lehingiya pêşmerge û dastanên leşkerê roj axivîn şanda rêxistina Rojiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji her yek ji Hacî Kalo berpirsê rêxistina roj Neşet Zaza endamê Polîtbîroya PDKSê û Ebdilkerîm Mîranî û Nafe Ebdullah endamên Komîta Navendî û hejmarek kadroyên Encumena Herêmiya rêxistina Rojiya PDKSê pêk dihat. Hesen Remzî endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya derbarê egera bi veguhertina Idlibê bi hin deveran ji Kurdistana Sûriyê wekû rêkeftin di navbera Emerîka û Tirkiye û Rûsye û rejima Sûriyê de got ku ew yek neb egere lê pêşbînî kir ku Emerîka rê nede rodana wê yekê ji ber ku devereke li ser sînorê sê welata ye û ne di berjewendiya Emerîka de ye ku şer li wê deverê ro bide. gelek helwestên nêvdewletî hatine ser krîza Sûrî hatine pêkanîn bi şêweyekî dramatikî. Hûn waza ku îro tê gotin bazarek siyasî di navbera her sê çardewleta de bi tirkara li ser arezgeha Idlibê herwiha li ser têya ku tê gotin Rojhilatê Furat. Ez dibêjim wekû Amerîka ku yakinciye bi pêgihê xwe yê serbazî virde naxwazî teblîhalîk di Rojhilatê Furat de pêganîn ji ber ku bingehekî stratîjiye çi dwarê enerjî de bê çi li ser sînorê sê dewleta ye ji ber wê yekê dewleta Amerîkî wê nehêlî di vê deverê de ev seqamgîrî ya ku pêk hatî têk herê ji ber ne berjewendî û siyasatê wê de lê di bazarê siyasî de tiştekî mustehîl tune. Subêr Musa serokê Xocahiya Hesekeya Rojhilatê endamê şepêla pêşa roja Kurdî li Sûriyê derbarê egera bi veguhertina Idlibê bi hin deveran ji Kurdistana Sûriyê wekû rêkeftin di navbera Emerîka û Tirkiye û Rûsye û rejima Esedê got ku Emerîka rê nade şer li wê deverê ku te jî petrol û gazê ro bide serbarê girêdana wê deverê bi başûrê Kurdistanê ve. Em pêzanin dewletê serekeyê zirhêz di cîhanê de a sereke ji mariyek Amerîkayê bi duwê de Rûsya tê ev çareseriya Sûrî di destê wan de yê Tirkiye dixwaze rola xwe tê xurt bike lîska xwe xurt bike di riya ev kesê pêvgirêdayî ev hêzê çekdarî pêvgirêdayî êwan dike çakûj di destê xwe de pê dikeve hindirê Sûrî de wek Efrînê. Rûsya û Amerîka dixwazin rola Tirkiye kêm bikin ne zêde bikin لأنه سركه أو çareseriyekî Sûrî bimînin û Amerîka di Rojhilatê Furat de hatiyek bimîne. Nehatiyek derkeve bi du Tirka ew bi di hinkê dîtir. Ez di nerîna me de wê tim muqayeda ji bo Rojhilatê Furat bi Rûsar neke. Gava Tirka ji Idlibê û derdora wê derxe û bide nîzam û Rûsya û Tirka têxe Kobanî û Kurdistana Sûrî perçê Rojhilatê Furat feevaya edbê Amerîka vî karê hanê nake lê enû mebesta wê dixwaze çareseriya Sûrî pariyê mezin pişka mezin ê wê be bi taybetî
جيك بترول وغاز دست تيدي وإيك بيتر قريداي بكردستان باشور في وبعراقي في وبرجندوانديوي دسبيكي رولا إيراني درخ السوري ودور أزباقي روسيا وأمريكا ويتشارة سريكي أفهيزي شكتار بتركي في قريداي ببينن رولا ددوا وبخازن جفانجي جهندري سوري درخن أو إيك بشكو باري مازن جهندري سوري دي ونقشك نه هاك فدرالي به هاك بشكل كديبه ويدهندري سوري تشيبه به عمید محمد رجب سرکرده گشتین لشکر روش گرکا میدانی لهن خالن لشکر روش انجام دا و سردانا هزین پیشمرگه دسنگرا دکر. عمید محمد رجب هر وهاد گرا خویا میدانی ده سردانا محور زمار و عین عویز و لیواء دوم کر. سرباری هن خالن دن دست خوشی لکارو بردوامی هر پیشمرگه کی روش ده سنگرا ده بو پاراستنا خاکا کردستانی کر. سرکرده گشتی لشکر روش به گرماهی جالی پیشمرگه وهات پیشوازی کرن و پیشمرگه جی جالی و خواه تکس کرن که اوه هر دم شیار بن و قطر نادن هر دشمنه کی سینور کردستان در باز بکه. پشتی در بازبونا 3 سالان بسر ازگار کرنا باجار شنگاله لسر دست پیشمرگه کردستانه بسدما هبونا پککه حتی وکه ایروژی هینا باجار شنگاله دروشکا خراب ده. محمد خلیل قایم مقام باجار شنگاله را گهاند که تیرورستین داعش باجار شنگاله ویران کربون. ریوبری فرمی شنگاله تواهی هولین خودان دا کو باجار شنگاله با آلیکاری رخراوین بیانی و نافخویی جنوب را خدمت گزاریان بگهینه شنگاله. هر وها محمد خلیل گفت که هبونا چکدارن پککه د باجار شنگاله ده بو سدم کورک خراوین بیانی باجار شنگاله جه پروژه خوین خدمت گزاری درخینه. لگوندوار حلب ده انجام تقینا بومبه یکی ده 3 ولاتین کرد بریندار بون. جدرن خوجاهی جه حلب بلاف کرن که ده انجام تقینا بومبه جه شونماین شرده لدورا شهبا لگوندوار حلب 2000 کو جوانا کی کرد بریندار بون. لگوری همان جدران دما که هر 2000 که بناوه میروان عماد یه 8 سالی و عبدالبکر یه 11 سالی لباجارو که احرس یه سر به دورا شهبا و برین ده بومبه ده تقینه ده و هر 2000 جوانا کی دن بناوه یوسف یاسین خلیل یه 24 سالی لجهه تقینه بریندار بونه و جبو نخوشخانه یا دوره هاتن و گوهستن. خوجاهی کامپادار شکرانه یکتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستانی روش آوا خولک زمان انگلیزی جو خواندکارن پولانهان آماده را بریک خستن. لگوری که خوجاهی کامپادار شکرانه یکتیا خواندوانان در پلا خود بلاف کریه خول جالی ماموستا دلدار رمضان و تی پیشکش کرن. لگوری ربازا خواندنی پولانهان لدبستانه هر وها خول جروجا دوشم 12 وی مهیوه دست بکریه و جروجن یکشم تا پنجشم روزانه دمجمیر 10 صبح جبو کرانه و 11 نیو روزی جکچان لر رخستنا کورا و یا لکامپادار شکرانه تیداین و هنجی خواندکار دکارن تبلی خوله ببین جبو پرسوزانیاریان و بجداری دخوله ده خواندکارن کامپادار شکرانه دکارن پیوندی به خوجاهی دار شکرانه را بکن. لیکامپا قشتبه یا پنابرین روشاوای کردستان ناونده چاره سرکرنا نخوشیا جانزراوا یا به سر وزارت تندرستی هرما کردستانی و دست به پیشوازی نخوشین جانا زراف آنگو سل کریه و چاره سرکرن و درمانان به برانبر پیشکشی نخوشان بکه. وزارت تندرستی هرما کردستانی بشه تندرستی هولیر ناونده چاره سرکرنا نخوشیا جانا زراف به هماهنگی لگر ریوبریا کامپا قشتبه و نخوشخانه یاوی را دگهینه که اوه هر یک دروژن سیشم و پنجشم دمجمر 10 و نیو صبح پیشوازی نخوشان بکه.
li gorî vexwendina dezgeha xêrxwazî ya barzanî ku kampa birêv dibe belav kiriye kesên ku gomana wê ji nexweşiyê hene dikarin seredana nexweşxaneya kampê bikin û navê xwe tomar bikin da ku pizîşkên bi spor wan bibînin û werin taqîkirin. Şandeyê Serokê Emerîka Donald Trump ji bo karobarên dîrogirtiyan Robert O'Brien daxwaz ji Rûsya kir ku alîkariyê biket serbestberdana rojnamevanê Emerîkiyê bi navê Oystein Tice her wiha naborî bang li Rûsya kir ku hewl bike lê deverê dibin kontrola xwe de li Sûriyê ji bo rêzgarkirina rojnamevanê Emerîkî Oystein Tice ev 6 sal e li Sûriyê wan dabûye تو aliyekî girtin yan binçavkirina wî lê xwe negirtiye. Her wiha rejêma Sûriyê jî ragihand tu zanyarî li ser Tays lê cem wan nîne. Nûçeyên me bi dawî hatin dubare sernûçe. Şandeka rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana malbatên şehîdên leşkerê roj bi boneya salvegera ciwan ya şehîdbûna 4 pêşmergeyên leşkerê roj kir. Emîd Mihemed Recep serkirdeyê giştiyên leşkerê roj gereke meydanî li hin xalên leşkerî roj encam da û seredana hêzên pêşmerge di Sengera de kir. Piştî derbasbûna 3 salan bi serêzgarkirina bajarê Şingalê li ser destê pêşmergeyên Kurdistanê bi sedema hebûna PKK heta weke îro jî bajarê Şingalê di rewşeka xirab de ye.